Hoi, bungai silo, nama kau bungai silo. Coba bau luas na bungai baik, tapi coba buat bungai baik, coba buat. Potong anu ya, aku tu coba dah bungai silo na. Pet bagus bau luas, tapi jaga hasil na bungai baik. Hoi, di potong anu kan, madana. Boga protes hasil karya Tuhan. Makona koyo yo belajar bako menghargai hasil karya Tuhan, menghargai hasil kerja Tuhan. Amo casi baus karya Tuhan, amo kalau kritik dan saran no melui. Jangan baik ko kritik no. Bako asal kritik asal baik ko ya. Asal miling na baik ko ya. Jangan gir nu ya. Nam ko nge-channel na bapa na do muka kamera ya. Coakan kami penuh pengorbanan kami kami bibi nam now ya tanya karya tu masing-masing aman dek salah ada kide no kalau kritik kau melisaran seharus now yo awyo jiba kau gak kemide milok mde nang grup nu rombongan abek kau alam ini badak mide hasil gak tu kide lah si jano ko jagian ko yo se jano kiri hati atau iri hati ba iri tanda tak mampu kau potongannya udah bungai silo cagen buat na ko ya beda ba sulus tapi payet segam jako na hanyok mada ngau di dalam di lo samli beli kritik dia ada sade saroan jiba udah asal berkritik na be tuh manyi jano saran jano seharus na be pueu na coko nama gen seharus no ba aman ko pacok ko di keme ko naga jano karya nu jiba ni rau ya keme ya keme na video be kalau na video kulum ni rau tai na ko dan so ga nu gesi seharus nu ga nu namu ko cam keme madep kamera dan mo ko cam kebiar na do saro na keme lo otok ba lo pan mau pulsa lo data lo pengorbanan waktu lo sekutu-kutu lo natur kece lo natur uyap kam kide dah mesti kide hasil karya keme jano de seharusnya kok kerja sama nge keme jo seharusnya yo jo seharusnya jiba kulum na kulo bersaing kulo jano koyo hoi kelia ada positif nagi keme ya ba kalia amo saya memang si do casi kenoro na menurut no komada roira nauye seharus nauyo tiba kok krita krutuk potongan jano ko ya si ko ya jano se makhluk jano tumbuh-tumbuhan jano gian ko ya se ini dia habe temannya ngan si beta sina menggero na amo ko pacok ni tuan ko membuktikan bagian jano pacok no keme acting keme bah na video bah acting keme kutu just kehidupan keme ya sehari-hari ngechenya ya coba namu ko toai na na do dunia maya na Facebook segala hal sosial media hiburan namu ko min serius sina di ala ko perkelompokan na di na ibu dah selok serius jano nak ko ya jalo kalau ini ulah ko lo serius na ada na dunia maya ba hiburan ama jadi cocok ngan ko jiba ko mila jiba ko de masuk na grup tundep yo hoi namo ko ca bungai silo ndroi aman ko ca ko menghargai hasil karya Tuhan sudah yo ko ba ca tu maham makona ko belajar bako menghargai hasil kerja Tuhan belajar bako menghargai hasil karya Tuhan sudah di ca ko oskot mingo aji bako kmide ama si kide karya keme kide ko kmide iga tambah kide mo kalau lo mbaus marba kerja sama gesi bagian no kalau beli jano keme lo beli kamera me do baus na lo beli jano gen ko yo lo beli otok no miam nam ko acting na papa na do ya na muka kamera ya coba kalau kau cakap mampu benamnya kejing ko kalau kau cakap mampu bi jiba ko rai-ram na kulo potongan keme na karya anu dewi asa ba bungai silo cana babua baus ulus pet potongan nu dah dam saga dua milam dek na ko dah mi dek tu milam dek na saga dua milam dek na baus ulus na ko ya malas tekam aku cakap macam mimo kritik nu ba tapi kau cakap saran kamu ada saran na bau yo krita krutuk